Di vê demê dawiyê de rewşên xeteriyên dadanê marûd û pişkan yên ku gihîştina nexweşxaneyên Efrînê pir bûne. Rewşeke jê mirov dimire. Hate zanîn ku zarokeke biçûk berî hefteyekê jiyana xwe ji dest da piştî komar li çavê wî dada û ji ber ku nehat dermankirin bi awayekî pêwîst, sedema nehabûna derman li dijî dadanê li tevahî herêma Efrînê. Ji bo vê jî hemî nexweşxaneyên Efrînê bang li rêxistinên tendurustî kir ji bo derfetkirina dermana dadanê yê pêwîst. Banga me ji hemû kesê xwedî li mirovetiye dixwaze derkeve û derketiye ne tenê ji sazê girêdayê tenduristiyê re ema li hemû kesê mirovetiyê xwedî derdikeve ji bo dermanê ji herê me re. Niha em li Efrînê mehed pir bûne wextê wane pir kes tên mehed pêgirtine tên ceme em nikarin alîkar bin wan re yanî derman tune ye. Li nexweşxaneyên Efrînê di hefteyekê de hejmarekî ji vê rewşên pêşwazî dike. Lê ew nabe çar dibînin û tevahî nexaşên yên komar bi wan dadane ve diguhêzin nexweşxaneyên herêmên derdora herêma Efrînê weke Ezazê û Tirkiyê. Lê ta ku nexweş dikîne nexweşxaneyê yan jiyana xwe ji dest da yan jî cihê pêdadayî tê qutkirin. Lê toliyê jî derman pir kêm bî yani fetrê siftah mesel hebî. Bes vê toliyê mesel cema kêm bî حتى هم جيشت المجولة يعني إنه حالك جمع هوت ما نكوني إنقاذ كرا يعني رحمتي بي يعني مثلا نقول حاليا بركيم ونبس إيه معرو إيه عقارب وجتنايا ده الكلب جتنايا وكمان بر درمين ده هاي صراحة حتى حالات انتين عم خدمات سعفية قادمين حتى عم دقين المجولة إنه عم كي مصل بيدني عم مصل تنايا يعني عم بيدني صباح جنكه 85 سالیه د هفتهیا بریده راستی دادانا مار د پیچی دستی وی ده هات د انجام دا و صدما نهابونه درمانی وی و گوهست نخشخانه یا سجا یا گریدایی حریم عزازه و جیانی وی هات خلاص کرن لوی داره همچین نو دورو ما درمان دورو خست همچین بن دوره توک چویر های بیم دستی خوابته حیوانکش نو در کرد دستیم دودو ج قند أروب موت مستشفى درمان المستشفى تنابي أحاولهم دم عزازي العزازي حتى عم قشنا عزازي بي من وارمي العزازي تحليل داجمور تشيكرن قوتن معرة والعزازي دارزيك المخصتن وشاكو ساكني راوستاندنا کمپانیا درمانی کیزکا جبری 4 سالاندا و بلندبونا چاویره و پربونا بارانی بویا صدمه سرکه جل درکتنا مارود و پشکان لهرمی. شیلان یوسف اورینت نیوز عفرین